teman-teman semua. Ketemu lagi kita di channel Kemawi Fishing Trip. Saya kali ini mau coba trip ke Long lagi di Kampung Cendin, main pinggir, cari kena kerapu, mau nyari rambu. Yuk ikuti channel Kemawi Fishing Trip. Oh, airnya lagi surut. Nah, itu spotnya. Oh, wah, lembat. Oke, nampak, mantap. Oke, yuk, Andrew, apa nih? Bawa ya, apa nih? Ya, straight. Ya. Oke, straight. Alamak, oi. Tuh. Hei. Ya. Seret. Oke, straight. Ya, merah mata.
Oke. Alah. Oke, kena. Strike. Bluefin. Oke, strike.